ngicabanga ukuthi ukuhamba kukaNdunankulu kungithinte kakhulu ngoba nilizwa nje izwi lami ngathi lihambile nalokho ekuthiwa i-tonsillitis beqala ukungiphatha ngizozama ukuthi ngikhulume ngizwakale kodwa izwi lona lihambile kungithinte kakhulu lokubuhlungu esisuka kukho abantwana baseNdlunkulu abangobaba abantwana abango-anti bami amakhosi aseNdlunkulu umndeni wonke wakwaButhelezi izinduna amakhansela zimeya eyikhona ngokulandelana kwenu nabaphathi bemikhandlo ukuthi lokhu kuqaleni umsebenzi wesizwe omkhulu kangaka nonke ngoba ngenibiza nje ngamunye ngamajokwe uNkulunkulu angiphethe wona benikhona nikanye nomndeni wakwaButhelezi kanye neNdlunkulu yonke ngithokoza kakhulu mina besilo ngiyajabula namhlanje ukuthi ngilithole ithuba maduze ngaphambi kokuba umntwana esefihliwe kwaba maduze nami ngizizwa ngiyingxenye ngiyazi ukuthi usiko lesintu nelobukhosi aluze lingavuma ukuthi isihlalo sisondele la kusuke sekunjena sekonakele khona kodwa ngiyanithembisa ukuthi bengikhona ngokamoya yonke into ngiyibonile ngibonga kakhulu kuyintatheli ezithe zibe khona iningi lenu intatheli kade nabakhona kusukela sisebenza kanye nomntwana indaba yesihlalo benilokhu nikhona ngiyanibona ngamunye ukuthi kuze kwaba sekugcineni umntwana namanje kusekhona akukho olubi noma ukubheka eceleni noma okungamanga engena ukukhuluma benilokhu niqonde njalo ukuninikeza isikhuthazo ngiyacela ukuba niqhubeke kanjalo njengoba kade niqhubeka umntwana ekhona ngabe lutho olushintshayo nina besilo ngiyazi ukuthi kwaba nesigaba la sebephuka isihlangu saseNdlunkulu kwaphoqeleka ukuthi umhlanga singabe sisaqhubeka nawo ukuhlonipha lesi sigaba sikaNdunankulu kaZulu waphoqeleka ukuthi umhlanga siwunqamule siyajabula ke nokho ukuthi phela lelo falo elimnyama ifelo elimnyama ebephezu kwethu ingane sakhuleka kakhulu ukuthi ngoba umhlanga usunqanyulwe kanje ngoba ukuhlupheka kezwana ukuthi awu ngoba sekuvelelwe yilokho okanjena siyacela uNkulunkulu izingane zomhlanga zibuyele emakhaya ziphephile kwabanjalo ke nina besilo akukho lubi olwavela noma olubi esaluzwa zonke izingane zafika emakhaya ziphephile ngiyathokozela lokho kusho ukuthi uNkulunkulu akasifulathele izulu ngithokoza kakhulu ukube
umntwana wayengekho nami ngabe ngangikho mina besilo Bayede. umntwana waphinda angene owalanda indlovukazi engizalayo naye yathi yabamba isihlalo wabona kufanele ukuba izogana lapha ekhaya wayimukela ngezandla ezimhlophe ukusebenzisana nesilo esekuzile ngalokhu angazi ukuthi amazi ngawathatha phela kwezibesilo ukubonga konke nje nokuzalwa kwami kanjalo umntwana uvele ukhona eduze umndeni bexoxisana futhi kanye nomndeni wabomalume ukubanikeza nabithemba ukuthi umntanenu ngoba egane kwaZulu nje usezandleni ezifudumele ngalamazwi ngibonga kakhulu umndeni waButhelezi nathi ngithi uma ngingena lapha ekhaya yaba ngathi umntwana ngizombona akujwayelekile lokhu okwenzakalayo kodwa ngiyazi ukuthi phela bonke ubunzima obukhona esibhekene nabo manje umntwana umoya wakhe nenyanda ezulu zakwaZulu angeke zisiflathele ziyoba nathi kuze besegcineni nabesilo phela kwakho konke lokho umntwana ukwazile ukuthi amele kanye nendlunkulu iqiniso eliyaphambili kwaze kwasekugcineni kwezenye izikhathi mina bese ngize ngesaba ukuthi ngoba sasinakho lokuthi umntwana sekukhulekile zonke indaba sizisa kuye zonke indaba khona nje angazi sisomisa kanjani lezi insuku ngoba umuntu ubethu umeganga ukuthi angizohamba ngiyosho waphinda ngeke Bayede. namhlanje umndeni waButhelezi ngicela ukuthi niwubambe lo msebenzi womntwana angishiye nawo athi wamfundisa ukuthi bekusetshenzwa kanjani ukuthi leli gama lokuthi nonibika kwaphinda ngene lingapheli Bayede. iqhubeke njalo njengoba induna nomkhandlu waseSuthu kade isho nje ukuthi imali kuzoqala umsebenzi omkhulu manje ngoba zonke izono zethu umntwana uyithwalile namhlanje kumele siyithwalele namhlanje Bayede. kodwa ke ngeke umuntu ayithwalele yedwa kumele siyithwale ngokuthi sibambisane umndeni waseDlukulu nomndeni waKwaButhelezi sibambane njalo ukuze kusekugcineni ukuze nomoya womntwana la ukhona uphumule nokuthula ngibe nenhlahla mina bengimbuka njengengilosi kimi njengendlozi eliphilayo ngithokoza kakhulu esizweni sonke sikaZulu ngithokoza kakhulu wonke umndeni waKwaButhelezi abanye abangomalume abanye abazukulu nikhona sibonana nithi doloqina nathi sizoqina siqinele nina ngokubambisana nina besilo angize ngathanda ukuthi uma kuzokhalwa kwandiwe kakhulu ngeinkulumo ukuhlonipha nokuzilela isimo esibhekene naso ngoba kumanje ukuthi sijwayele ukuthi umntwana kasizumbona ukuthi ukhona phakathi kwethu ngokamoya singamlahli nokuthi ngesambona phakathi kwethu kodwa sebenokukholwa ukuthi ukhona phakathi kwethu njengoba sisuke sikholelwe emadlozini nasey'ngilosini ukuthi ukhona umntwana phakathi kwethu usey'ngilosi sizoqhubeka nemfundiso athi asishiya nayo kanye nesilo esidala namanye amakhosi njengesilo sakwaKhetha nje abaphile kakhulu nomntwana ukuthi bonke lamakhosi kanye nomntwana ngeke beze besilahle la isikhona
siyisizwe nesihlalo kanjalo emindeni yethu. Shenge ndabezitha ngithokoza kakhulu. Qinani Zulu, inkosi inibusisa nonke. Ngikhona nami ngizobambisana kanye nani. Yebo ngakube lula. Kodwa esibhekene nakho kumele sibhekane nakho. Ngiqiniso ngiyathokoza nokubisilo. Inkosi inibusisa.